Khur nakaslem jong unong san Hima. Kenhunya lekai jong ka Mawlarshong Sports Club naka Nongstoin District Sports Association. Kalau yok ban Khur ka Jingjop ka jing lekai playoff qualifier nak benta ka Meghalaya State League ya ka balapenong da ka Meghalaya Football Association Hawes ka Hills Zone. Kani ka Jingjop jong ka Mawlarshong SC kalawan hadian bakrala ban penliam no da laiko la iwei ya ka kenhunya lekai jong ka Sinduli 1 SC naka Mountain Road Sports Association haka jing lekai playoff kabalalong haka artarik menta ubnai hamadan mau kadiang West Khasi Hills. Kuman syupen kan mau baka team kabara ya kanam la adu na West Khasi Hills Zone kan yok ban let yakun yak MSL arjar arpusau kaban sedang nadu ka arpunu tarik risau arjar arpusau ter kumta ban pentikna ya kani lani ban yok bu khle syakani ka lumpung MSL ka Mawlarshong SC kan haban yakun biang haka pra tarik ubnai risau arjar arpusau haka por shibaji janmiet bersya ya kalum sok klur SC na pending umyong DSA. Nakaliang ka West Khasi Zone jong ka MFA kaya khot ya wer ya baro ki riu football jong ka than bakin yawan sakhi ya kiti ki jingelek kai bat ka do tiket kalong san phau tingka marwei.